Vid pak je upotpunio svoju ponudu izuzev termotransfer folija. Prošle godine smo ušli i u DTF, tako da imamo kvalitetnu suradnju sa Lopo firmom iz Kine koji su već par godina na američkom tržištu, tako da imamo i prijašnje iskustvo, uvid u kvalitetu i daljnji razvoj samog proizvoda. Ovdje smo predstavili A4 format i A3, R2 seriju, Prestige, i pokazalo se jako dobrim jer vidljivo je da na ovom tržištu postoji potreba za stavljanjem na tržište uređaje koji su manjeg formata, na primjer za fotokopiraone ili neke trgovačke centre. Isto tako R2 koji je 30 cm je idealan za manje prostore gdje firme nemaju toliko prostora za manipulaciju, a naša ponuda mašina je dosta kompaktna. Što se tiče folija, zadržali smo postojeće kupce, nešto se vidi pad printabilnih folija zbog DTF-a, ali mi stalno ulažemo u razvoj i stavljamo na tržište nove ekspresije, poput holografik, reflektiv i tako dalje. Imamo folije dakle za sve formate mašina, od A4 do XL rješenja, dakle do 60 cm folije. Hvala vama.